Opet se igrate. Već sam vas upozorio, a vi opet po starom. Na posao. Pazi, Želja. Želim da mama i tata imaju više vremena za mene. Nedostaje mi njihov zadovoljaj, njihovo vrijeme. Kada bi se barem malo usvrnuli oko sebe, kada bi barem zastali na čas i pogledali u moje tužne oči. Ne mogu više slušati, pusti me na miru, vidiš da nemam vremena. Pogledaj koliko me još posla čeka. A ja, zar nisam ja najvažniji posao svojih roditelja? Samo jure, mene doživljavaju kao ković, usputnu stanicu, stopera na cesti. Dovezu me, ostave, pokupe kad je vrijeme i onda opet ispočetka. A ja samo trebam malo njihove pažnje, nježnih zagrljaja i Pazi, stiže druga Želja. Voljela bi da moji roditelji ponovno pronađu ljubav i srce radost. Da budemo ono što smo davno prestali biti. Da budemo obitelj. Ne mogu više slušati sve te poglede, predbacivanja i optužbe. Nemojte gledati njihove mrske poglede. Jednostavno se ne podnosi. Samo vidiš šake kako lete. Čuješ psovke i čuješ vik. Čuješ plać i tihe jezike. Noći u mjestrama. Pa gdje sam ja u toj priči? Zašto su me uopće poželjeli? Ako ja nisam plod njihove ljubavi, ko sam, što sam, kamo pripadam? Trudila sam se biti dobra. Svaku večer prije spavanja sklopim ruke i zahvalim Bogu što smo još uvijek obitelj. Kakva takva, iako mi se sve češće čini da bi bilo bolje da svatko krene svojim putem. što je to doista važno u životu? Kada ste posljednji put zastali u moru svakodnevice i zagrlili svoje dijete bez razloga? Samo zato što ga volite. Pogledajte u njegove oči. Neka vam one budu ogledalo. Zapitajte se što vam imaju za reći. Ljubav je jedini odgovor koji tražite.